يبين وجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلبي كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها. الله Allo zany misakrife zany atsika mampianatra fahitatsika fa tsika mahazo tombontsoa be aminazy. واكتر لو قلت اوصفها انا مش حنصفها واكفيها. الله الله يا ربي ومن قلبي Atsika zany manampy olo lafa tsika nino mahazo tombontsoa am Allah subhanahu wa ta'ala. وحواليها. الله على الأزهر الله Oka tsika hinakinaka amin'olo eto ambony tany fa nino lehibe hinakinaka Allah subhanahu wa ta'ala ahinakinaka amitsika. على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن واكتر لو قلت اوصفها انا مش حنصفها واكفيها. الله الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ankafaliana lehibe bakwatsika rehetra nantokatrano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nianatsika andresaka hoe ahoana fomba zay ediketsika zanakatsika. Satria atsika mijery taloha zaza zany vo aramaso. Zay place andianany zany izy vo aramaso. Ata zany fiarahamonina aza mety mahay fa izy tsy zanakandreo fa zanak'olafa. Reo zany mahay ohatra mahandro tsy mety, reo zany manjara. Taloha zaza zany fodinan-trano. Mety misy zavatra ataony tsy mety ahidan-trano izy. Fa nefa amin'ny vanim-potoana iainantsika zao zany somary manahirana zavatra zay. Niana ohatra zany zanakatsika mila andivoaka tsy nambelantsika nivoaka. Mbo hitanao fa zena amin'ny namanjery ana amin'ny Facebook mbo hitanao malaza hoe tsy navelan'ny mamany. Zavatra jiaby zay mandalo amin'ny fiarahamoninatsika. Somary sarotra ihany nino mitahy zanakatsika amin'ny vanim-potoana iainantsika zao ty. Fa kanefa atsika mila mijery fomba hafa zany afatsika mahampita afatra amindreo. Atsika mipody amin'ny mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam. Jevatsika kako fomba zay iedikeny ananarany zany tanora zay. Jevatsika nisy ray mandeha anankiray tonga tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Izy nitayany, ya Rasulallah, zanako ny fotoana azy jiaby lanina amijijy, lanina amin'ny poésie zany. Atsika mila mahalala poésie tamin'ny vanim-potoana zay ny tsy hoe tsara daholo fa misy ratsy kosa ao. Ke zanany zany fotoana azy jiaby lanina amin'ny poésie fitandrenesany ndraiky nino ndraiky fanaovany zany poésie zany. Anaraiky mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy mandalo amin'ny lalany, izy mahita zanany antsoina amin'ny anarany hoe Amir ibn Umayya. Le mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy mitengina chevalinazy, izy mahita izy ny antsoina mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ya Amir, anao via. Le izy navy nandesy mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tabonino tabony cheval jeo. Jevatsika hoe kako fanomezany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zany éducation zay. Iny zavatra niteneny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam taminazy, ya Amir, moa vianao mahay poésie. Zavatra nambarany zaho mahay poésie boko za mahay maro amin'ny poésie io. Mba omeza phrase anankiray koa zany poésie nambarany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Nomeny. Nambarany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ampio ndraiky nandeha faharoa, ampio ndraiky nandeha fahatelo, ampio jusqu'à ta fanavisan nino phrase zay nomezany Amir tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Jevatsika fa 100 phrase eo amin'ny 20 minutes eo. Izy zany mahita faly satria nisy olo mitandreny izy. Le vita mpaminany sallam baka nitandreny izy niteneny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam taminazy, anao ve mahay ino le poésie farany tsara? Nama izy za tsy mahay. Nama mpaminany sallallahu alayhi wa sallam poésie lombaida. Zavatra mpaminany sallallahu alayhi wa sallam mahambara izy, anao mitandreny poésie mariny fa izy io misy tsara boko misy ratsy kosa aminazy io. Fa anao zany mahaiza mifidy ty le tsara ty le ratsy. De le efa vita mpaminany sallam baka nitandreny izy, mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zany nanome zanatra hoe anao kazadia mitandreny poésie jiaby fa mahaiza zany misélectionner, mahaiza zany mifidy hoe aiza le poésie tena tsara. Io anatra zany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam.
donc ohatry atsika mila éduquer zanakatsika niany, ohatry atsika zany mila hoe anampita hafatra amindreo, andao piaitsika méthode io, ino atsika mila miparticiper mandray anja amin'ny zavatra zay ataondreo. Dika zany atsika zany mety eo zany misoma boly tiandreo, atsika zany koa misy hafatra zay mila apitatsika amindreo, atsika mila misoma boly miaka amindreo koa. Le vita fisomea boly atsika vao mahampita hafatra atsika. Jevy niany le anao midika tokantrano, anao mahita zanakanao zany misoma, de le anao mikidikidy miaraka amindreo, anao misoma miaraka amindreo, boko anao nahampita hafatra iny tonga amindreo malaky. Toy zay anao midika antrano zany anao meloko, anao zany tsy miteniteny, deka anao fa miteny hoe zany tsy mety, zany tsy mety, tsy karaha zay. Rehefa atsika paminao sallallahu alayhi wa sallam zay mampianatra olo iny zavatra mampidika atiny janna, karakory fomba tokony atao, zavatsika izy mahazava naro jahannama be izy mahazava paradisa zay, fa kanefa jevantsika koa izy miedikeny ino tanoa zay. Zany éducation paminao sallallahu alayhi wa sallam. Tsy vitan'izay, io zany fomba vanalohany, marobe le fomba afatsika zany miedikeza zany zanakatsika zay, io fomba vanalohany. Fomba faharoe nambarany Omar ibn Abi Salama, le navy andra raiky zavany mbola kely niaika ny sakafo niaika tamin'ny paminao sallallahu alayhi wa sallam, sakafo zany tiany, sakafo daiky izy zany jabajabaka, jivatsika jabajabaka amin'ny sakafo jiaby. Ino nambarany paminao sallallahu alayhi wa sallam, ya ulam, ono tanora, ono enfants, ya ulam, samillah, teneno hoe bismillah amin'ny anaran'ny Allah, wa qulu biyaminik, ay minana amin'ny tagnanao droite, wa kul mimma yalik, ay minana zavatra alohanao. De niany io fomba anankiray koa zany afatsika mahampita hafatra amin'ny tanora amin'ny fotoana izy misakafo, amin'ny fotoana hoe misy sakafo zay tiany, na izy ni-invitenao amin'ny place anankiray hoe miara misakafo, de amin'ny fotoana anao zany mahampita hafatra aminazy satria amin'ny okamy izy mijaka aminazy. Zay zany no azo atolotra amintsika eto, zavatra anankiroa zay, miara misoma miaka amindreo, eo anao vao mahampita hafatra, na koa zany hoe miara misakafo miaraka amindreo amin'ny fisakafoana zany, anao mahampita zany hafatra zay mila ampitanao amindreo zay. Zay sy zay no azo atolotra antsika androany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.